башталды көрсем. 2 жашка баскалайбыз. Нурлан менен Асел Бакболова. Мынакей сулуулуктарды алып жүрөбүз. Dostlar. Aytели. Ökөңөр кетет. Мынакей. Son Nasır'ın öcürüz. 2 жаш сыртқа түсіп чарчап атабыз. Бирок чыдап атышат. Тип жүрсек биякта. Төртөө үйлөнүптүр. Бир күндө үйлөнгөн жаштар. Жолдай болайт. Достор, бүгүн Давушул жигиттин туулган күнү экен. Туулган күнү менен Макс Ахматов. Нурлан коюндабыз. Фотосессия. Макс туулган күнү. Достор, бүгүн Алмат Нурлан үйүнө келди. Нурландын мына достор Алмаз Нурлан үйүнө келип жасанат. Ушунча да жасанат. Асел да сен да жасанат. Эмне кылып жүрөсүң сен? Менде рачпайбы. Маскада Сынара. Эмне кылып жүрөсүң? Нурлан эшиктин алдына суу чачып кой деди. Кайсы кылсам? Бuyurma. Ağırlı benim. Ayşe nerede çalışıyorsun? Ben yanına başım aldım. Ben bu konuda çalışmayacağım. Bitti olsun. Alacak sinyal verir. Oh, vay be. Oğlum çay koy Nurlan. Qanday настроение? Yaxshi? O'zinglar qandaysiz? Son, istak. Koy başlatıp buyursa. Güye joldoş, beri karap koy. Nurlan çık. Kağılayın şey, vaktılı ol. Kol çap koğulağına. 1, 2, 3. Allah, mıntı kaçırız ki. Oldu. Telefon var. Qanday настроение? Yaxshi? O'zinglar qandaysiz? Son, istak.
Екі ойлап қалдың ба? Туғандар кетіп тастан. Тастан. Қандай ішті? Жақсы. Бүгінгі көп күттігі? О да, чекем жанында жүргенде бардығы жақсы. Неке шекеттер менен алмашып қойыңыздар. Ulan menен Akdeniz'in toyu bugün 2 жаш сынамдан маанилүү күн 2018 жыл 10 май күн сиздер үчүн тарых. Андыктан тойлообуз азыр кайтып турган жардар биринчи жана акыркысы болсун жашооңуздарда. Батлоола 2 жаш Аяшка Нурлан